مامۆستا زیوار ئەس خوازم بەرە خۆت مەجەمووی مامۆستا زیوار بێدرێ ینی ئەو نەدەمەکە درێژ بوو باژارێک کوبانێش دەستێ داعشێ هات وەرزگارکردن بێتراوی وێران ببوو خەڵکی دیت بەگەرەها دەبەرێن خوایانی ئەف پیلانە کووەکە هەردوو دیدەبانە بەحس کرد شاد حەلە و تایبەتی کاک محمود بێژێک و کادرێن پەکەکە دابوونە پێشەوە چەکدارێن و کۆمکۆژی ئەنجامدانە ئارمانجان سەرەکەژێ چ بوون و هەفتەمێ بەگەرا خەلکێ بوون ژێ کۆمکوژی بله سلاو مشترا و تماشاوان ما هزارا و میوان هزارا مامستانها امکانم ببیجن پری بعدی کوبانی ریزگار بو به پیشمرگان و بیاردمیا پیشمرگان ملت کوبانی پر دخواست بگره باجار خواهش پنابری خلاص به بگره باجار خواه دوردا جهت نه بون ندخواستن با باجارات دیسا جاره کده وگره حیات آخوان وگره کاری که پایی سبیل ببینه وقت محمود گوتی یعنی با رابو با کمکوژیا چه کرن ساعت 12 دا حیا برای سبب با منطقه و با درک حربه درک شرط دا چیر به یعنی شتو با صد چکدار داعش جریه حلب دا هات نه هندر کوبانی بخواتان دا 20 انسان هات شرجه کرن گیج نه هندر کوبانی نه دوریا که کانبو او بسکنان دا نه بپرسانه مثلا كل شاهد عيان دقوتن يعني جل يا بقيل وان بون كرمانجي دا اخبين يعني كرمانجي ملت تركي ملت ايران دا اخبين وقت محمود قوتي مثلا يك نوفي خواه شياره وحمزه باناگيش كي برسيار بون در ميليسي پياده دا يعني كاري وانا برل تل ابيض جهه بو الكوباني جهه بو مجازر جي كرن خلجي كشتن يعني وي حمزه ولات حسي جهاتا كشتن بعد بي تشتي مثلا نا باید دليلك قاطع انه ام دبيجن با کمکوژیا چه بیه هدف خوی ارمانجا خوی اساسی انه ملت کوبانی جاره کده و نگره مال و ملکی خو جاره کدن حیاتک سیاسی لی و نگره و تشت اثبات که 7 سال سر به کمکوژیا را در باس بحاین ها نت تحقیق چه بینه یعنی قصده ولا یا پگی بخوا گوتن گرتی داعش دسوان داهنه و گرتیانا کا چه کرن مثلا 7 سال در باس کو کا و گرتیانا چه گوتن چه حکومات نبرین چه اعترافات ما بود نه لازم حقی بی ملتی هی و ساق 500 قربان هندر ملت کوبانی داد شبکه داور شرجی کرن وره کشتن حقی بی ملتی هی فهم بگی کاوا چه طریقه چه آوایی گیشن هندر کوبانی ریجوان را هاتا بکرن یعنی پر ابو چاغه صالح مسلم رئیس پیاده بود صالح مسلم پاگو هم که تحقیق چیکن زانم کی مقصره کی نه مقصره کی مشترکه 7 سال در باس بونه تحقیق تدا چه نبو و تا يعني ايه حاطنا قرتي داعش تستوان دا من زانه كينا وقتك محمود قلتي انه يعني حمزه ولا شيار وانا كاني كدا تشون كاك زيوار يعني تبكو 7 سال در باس بونه وقلق جوان مالباتان دركتنا جدر بي باجاري كوباني چه دركت بنا ولاتن اوروبا چه پنابري تركيا بن چه پنابري هريما كورساني بونه يعني جبر چه او کسین کو بویر انگو کمکوژی بسریوا دهاتی انجامدان نه آمدن با آخون و راستیان بجنجبر چیروکن نبین هفته دبیجن کل جواتک بتنی به بسر را گهاندنیش بوی رای گشتی جبر چه نه آمدن و چیروک راستیا بویر راستیا کمکوژی اشکره بکن مو مستنا امکانه ببیجن ملت می کوبانی ترسک هندر دهاتا چاندن يعني نسبة كمازن بين ما مستن محمود بوتي نسبة جوان در كتا در وبس نسبة كمازن جد هندر كوبا داماي يعني حياة هيرو امكانم ببيجن انه زاري خواهنا بري خواهنا زاري بري خوال هندر كوباني داهنا وانا جيش سر وانا بترسن يعني رابن نيف هين او سلطة امر الواقع هين او سيستمان ناتي هيران دنا حياة حقائق در كبل بيش خلقي بي فلانكس واني كري فلانكس واني كري يعني حياة ملت ترسك إذا عيشت بيه نكاني ببيجة يعني حياة أو هفال حمزة الجندكي قرتن قال كوباني خلقي كوباني أو ميركا قرتن أو مريانا قرتن أسايشي هات أو جنيف دستي وان درخست وبرنج وأمكي محاسبة بكنا وتشو حياة ناجي كاز نظامي كاك زيوار أو حمزة يكون نافي هاتيا دابو بيشيا چكدار جروبين چكدار دريه مالان دان أو حمزة أو كادرو نا اره هاتا قرتن او یا ملت گندکی هاتا قرتن ملت کوبانی او قرتن دا اسایشی هات او نیولا پیوان داغز گوتی امه محاسبه بکن
چو حیانا کس نزانه که بی محاسبه کردن مثلا چه کرد کدا چو و امریکا او شیار و غیری وی و غیری وی یعنی نام مصطفى جماعت بیجت به پکی اختراق بویا نکانم به اختراق بویا نسبا مزن توري مزن او يعني كسي عربي بخلقي رانا اخفي كسي جل داعش الخوانا كربو نكتا كوباني كسي او تدري دريج وفلان تندر كوبا اذا تنبو يعني سادي حيشتي وبين جيب فرمانجي داخفين جل بقل وان بون جگدار صلاح وان بوان رابو حاضر بون هاتبون تندر كوبا اذا خبجي كربون اي رابون سر مكتبان اي كتبون هندر خاني هندر يعني بين سربست که خود هندر حریت هندر باجر دا تعامل دکرن حریت هندر باجر دا دچون دهاتن کسی کی وانی برای اتفاقی هیچ کس نه اعتراض عوام که نه کس وان محاسبه که نه کس ریاوان قد که بین نام مستر محمود گوتی یعنی هی بخوازنش سری نداور نکوبانی رب ساعت که دریج ناکه وانا 4 ساعتان و 5 ساعتان دریج کرن مانا تو تشتك بري جيرا مخططه تا اوامر تننا هندر كوباني كابو شب رياض ساعت 10 صبح 11 صبح بعدي 500 انسان هاتی شارژه کردن هاتی بریندار کردن هین نکت کوبانی مثلا وانا و حوال حمزه و ایدن حیا ریا هیرو کا چکرن خدا چون عجب مهما کوانی دل درکده چه بو یعنی دهنی مثلا مالکم کجیا عمود چی دکر دیسا ناو حمزه اورتیدا بود دیسا گو حمزه امر دای به کشتن خلقی یعنی وانا بین عصاباتان هر یکی هر ندرکی مهما کفای مهمل باجاری که به حدین نقل مهما کدبن به محاسبه کردن کاک زیوار پرسک وده هم کارن بجن کوف کوم کجیال باجار کوبانی هاتی انجام دان کو ارمان جر اگری کردن بول وگره خلقی تکبه چارچوبه بجی کردن پیلانا گوهردن دموگرافیا باجار کوبانی ما مستزمن ها وانا گشکی اهداف خود بیل نجریه منطقه کرنا بندست خود حیریا هیرو مگو تغییر دموگرافی کردات تنایی بکن سیاست کردی لکردستان سوری تنایی بکن يعني ريجيم تشك ذكر چه ممارسات فهبون الحزام العربي وإيدن هذه هذا صار تمام كر صار تمام كور يعني كوباني كرنا قرباني يعني أمكانه بكوباني كرنا كبش فدا سبي دعمك الدول جوارا ورا سبي استفادة نج دعم تحالف بكن استمادة سلاحا بكن يعني كان بري كوبا بري داعش كوباني كبك ملت كوباني استفادهش تجربة شنگاري دي يعني بري داعش تندر كوباني كم من نسبة كم مزن تندر كوباني دركت هاتنا تركي تا او كشتن زيادات هندر كوباني دا حرب كوباني دا إيريشا كوباني دا چه نبو بعدي ملت دگريا بعدي كوباني رزگار بو بعدي ملت دگريا رابطكم کجا چکر يعني و بين وقت محمود گوتي سياسي دو حيشتي انسا هاتي شارجي کرنا بلكي كم کجا دا او حرب اساسي دا و عدد الضحايا المدنية يعني السيفيل انسان السيفيل نمره و تشتاق كرن وقت فداء كد نيف علامة دولي دا او تشكك اخوات شكرن انه دعمك الدولي خراب كوباني جوارا بو وقت تشتكي فداء يعني قرباني سبي با دعما جوارا واره وكرنج يعني بعد إيريشا كوباني بعد أول كوباني دعم التحالف جوارات وبرا جهات وسلاح جهات وطيران جهات يعني كانوا بالبا تغييرات ديموغرافية حيارية هيرو هم كانوا ببيجن كندر كوباني دا تشيد بيان ها از حروب ملت كوباني رتواصل دكما يعني ملت كندر كوباني دا بيام غريب ده حسبينه بيام شارع ماشين هم نزانه كي ايمي كي ال دربايا يعني تغيير كتير شيء بيه كاس نزانه شيء خديه باجير اساسي كسك نماي خديه باجير اساس يعني سدي 10-20 مانه وقتيش جي ملت دربانه اسرينه كادرو تركينا گشكي چونه ويدا كي هندر ملت كوباني بخد غربته كده حسن يعني حساس دكن لاجئين پنابرد هندر باجار خدا پنابرد